For your mama chia, mama kwaba no pay and somewhere echo chicobra Michael Batani chakri inki wo memoni amanfun close eja and pay mum petripen and patra pamagiatum and a bana yede ababe suma no pay. Sompa television suni oti enka obunoni af mantem nemoa aye Sompa 98.9 FM so obuno east ya Sompa 90.7 FM ekutemo and asante mantem ne mpota mu nyina Sompa 93.1 FM ekra yemu anopay and samne yede namne dos na poso eni sese die mraswe gani o mraswe gefsi ma desia o wale abaton pesua so ma me eye ziwera lariba abudu edi atuga se enya ntwa enya ntua akansie no enya de a obekobiem ojem ede ato na watwe no ho ede free MPP amanyuko no primary singina mo ye beko na de nti a otu sana moin ye de mo enchemu abram mampeni dada John Dramani Mohammed wana proposo obono mantem no de atuga so don't for ya domwa next week the NDC chitafo nyina enko demonstration ewo electoral commission office adentia yebewrem na yakwakode hu nkomo na krobia asante kotoko hene opem so say tutu otosumie no de futu akọ ede amamanyofo no ene amanyuku ahodo ni nyina efa electoral commission omudwumadi omudi ene afia bato no a yeboabo ho ne yakwakoto no ho abzanfo weni afoforo pi no a ene yakekese ene se kase abia a wo biara no pay yeba ne de ababesommo yemfa sedama OCP Ghana Limited for omo ede OCP fertilizers abedwaso yasese amasede enko a ena abehye na nanmakuafo no womo emfunum ene womo animo emma ebize OCP fertilizer no wode kakra bi pete onfudie no so a se wodomo se wodo bro se wodo ntosu ye wodua bia wode pete so a eso doso ede emawa wonsase no se ye abomu kra ena woye afuo no a keze se ne onoba ene besia so no ya na buradwene ne ntiase so no nyina OCP Ghana Limited omo OCP fertilizers omo dia bedwaso no abza for wasase no so no emfa one ne kakraka ene ne tetreta se yeketua bi se mensemu a OCP fertilizers awode pete oniama udua no so nti no kese beso doso aso bebre ema moto ne adaka obetete ne kese afi wekua ne de ebeye ne gie nko abuzia baby atonto agrochemicals ne manyina obenya bi atoye OCP NPK 15 ene wo OCP NPK 10 ewo dwaso ne nyina ema de wudua bia me se baby atonto agrochemicals ene manyina Ghana fanem obenya bi ato for 055590 9437 0555909437 and 0555909433 0555909433 na ene OCP Ghana Limited for omo ede OCP fertilizers abedwaso eni nkomo na bebia wo bia so se sese bi de bro na wo yi no wanwan emakuafo no nya bi to se wo soso no opeso to no akese mu ne nyina enchebu bia wo pe bia no OCP ye de mema edodo abzanfo wo num na no pay wo mo ema me vim no pay bebia wo bia no yeba na yaba besom mo mede ede na yaba amali bia boga abzanfo ye bre na afin sam no yenkomo ankasa emfa emmamo ye de mo shase ye de free MPP amanyoko num na eyamanimo sam se MPP amanyoko na omo to aba ewo walewale abaton pesua so eyo pania obegina de ama party no pesua no so apre eye mrasebe gefiem adwane de ama MPP amanyoko no omo edikai koto baako na ewiase no na akoye ntokwa emma ne nsekan a chese ballot box ne ballot papers ya amanfo team ewo pesua no so ne se woni nsese ye ka kire wo eno nti party no ye se da bi esansa sa de na koso nti no electoral commission mpanimfo ntimi ankan de a ene asem no akokot ma court se enkoto aba no foforo a omo eye nheseye emana no dwada enana eyinim se omo eto aba no eno soso no ankwankosi aga ewiase ma ne nsekan nya posifo ne asogafo ne tutu America ekọ hono a enkade ati ye no ankwankoye papa eno soso electoral commission fo entimi amobo emma no ewo walewale abaton pesua so MPP amanyuku no primary so mokoko ye ewo hono a na omo yi de obegina ede ama party no pesua no so na ebasa no party ne beye sesesa na akwakoye de a ene party ne mpanimfo behia ene won kran no mo asigina ye no mo ayi obi a obegina ede ama party no pesua no so eno ena no pay free no anwumre ene anadwo no eba no a emrase gani owo emrase gefie ma desia o walewale abaton pesua so MPP amanyuku ne dem honorable Lariba
Zuwera Abudu ede krata ababonten se enyanto enyantua wono eno ye na dwene se nkobesa kobiu na ohwese de eniema esi ekono a ofise odosronko a owo edema MPP amanyuku no wontime entena se ema omonsa so enko abato no biu emfa nimguase enkofa how emfa mre party no ntino wo twe ne ho ede efia kansi no mo ama owura Dr. Kabiru Mahama ejina ede ama MPP amanyuku no Honorable Lariba Zuwera Abudu nensemo a wode atu dwam no wode krata ba bonten na oba mane se enyade akansi no obeko bio no yenko na enti nchichimu wode mansam twefo. I think you know what is happening in Walwale constituency following the inconclusive of yesterday's premise or rerun. Now the EC was not able to declare a winner. So based on that, I've decided that I want to step down and will not go contest the seat again. I'm doing this for the sake of the greater New Patriotic Party and Walwale constituency. I'm doing this for the sake of unity, peace, love for the constituency. And I also want to urge the president and vice president that I'm doing this for their sake. So I want to thank each and every one of you for always standing by me and always supporting me. I'm very happy and I want to encourage each and everyone to take peace as a stepping stone and let us all come together, fight and win this seat. That's the unity of the constituency. You know, we need to embrace 7 months down the lane. We have been traumatized within the constituency, so it's better at least we give peace a chance. So that's why I decided to issue. They should have, if actually I should have been forced a long time. No? Observe to a Mraswe Junior, Mraswe Fima, this year, Walwale Abaton Persuasion, Lariba, Zuwera Abudu, and Otrese or Chino, and the Efria Kansi, the Mosebeye, na Enkofa or how, and name Manin Sikana, Pussy for the Asuga for, and a edge constituency in Abosono, or Chino Wofrim, Sebeye, Nasum Jebeba, Ama, a MPP Amanyuku, so Ajo, a 1%. So, say the Kobanesa, na Dr. Kabiru Mahama, and Ujina. De ama MPP amanyuku no ewo empesiano so na answer na MP no ene nsamdwefo bedi nkomo na ode krata ba bonte no na chochofo pani de ma MPP amanyuku no lawyer Justin Kodia Frimpon enwumre no ani awianim ho na waye nsamdwefo nhyiemu akasa de afade ekoso o walewale abato empesiano so mo parliamentary primaries a na omo eye no mo ye ne se enka enadue party ni mpenimfo nyina Asia no mo asiginaye no mo aduomani afam ahwe apobi a obegina de ama party no wo eye walwale abato mpesua no so na emra ofrens mtwefo nhyiemu wo party na tena yekese e won krapompre mantem na okasa no yenti lawyer Justin Kodia from Pont twefo pani edema NPP ale the documents ewo awie na yina nhyiemu party headquarters Ibi akoso prefecta ordinary disem eto Ghana for them. Enu ana so need say elections akoso Walwale MPP internal elections. Ni never say na high court I watermali. Ashe say abaye to no Walwale yes akoto no fofo. Bibi akona sunbi ebe do say ye be kan aban ana penche because wo. Teno Ghana Police Service ejijinemu ehwe se basabasa bia akoso na sisi ye no kase no ye ja bibia ma Ghana Police Service se omonhwe na de omo ye no ma yetutu asema ama abato na MVP no omo ema mrane ni akon enti no MPP e party e be hwebo akase ye nya bibia e be twen Ghana Police Service mo amo ye na akonachi etofi biem so na mbo echina National Executive Committee kuwa parliamentary abato OMP Mubishia no musia yebeti sema stakeholders a omo call elections no edebara to yen any no me see or any reporter elections committee no any members ne be Observe nti we ye twetwofo pani de man MPP amanyuku no lawyer Justin Kodia Frimpon yetene nka na no akire omo ayatete MP som so omo ko independent ene party mani bia omo ayo magire so mbeko independent no lawyer Justin Kodia editu gya so omo guso a ene omo edidi nkomo ene omo kasa sebeye na omo ebesese omo adwene ebra ye be national process ye ade e ka che on se ye nya ade bia sebi ebetwe party na college
Mobekaya 2020 called the Bakwa party for the boy and said they do a humanity and control about party 24 day. We are the person which are Nini ya bia mwa party dia preso de ye hwese de bia ese eto ababia ese eto aba mo Mobekaya said parliamentary primacy what is has been one of the best parliamentary primaries by and large as we deal with bia about what the control said we were no could not be and to say the BCBR so the party now great party but they could go about the kind. Abzanfo we church for penny the ma osunu kokoko MPP amanjuku no lawyer Justin Kodia Frimpong na yete nke afei yemfomo enkokrobia sante kotoko hene opem so say tutu otosum yinu na tena ye na krobia sante kotoko hene e de afutu akọ e de ama amanjuku awdo nyina ene amanyofo nyina se omayi kuo na sa tena ya ye de tumi Ghana Mamra Constitution amane tumi se kobasi ye to aba omo na nhwemi ento aba no enye nhyehyeye ye to aba no wi a omo emfa wonsunsonso emeto omo mu nyina anim electoral commission obesre sabanyuku ahodo ni nyina ne amanyofo no enye gidie suronko ewo abato commission ne mpanimfu mu na omo nhwe ama fia abato no yemho aboy ho nkonkoto na sundwem yenkenkan na sundwem emebobo na sundwem a anoma bakra eho entie krobia sante kotoko ine de sanseme to jawabra na one Ghana lawyer fo nyina ehia ewo menhia ahemfie. However much one may distract the individuals in charge of the electoral process at any given time, it has been demonstrated that changes will occur in spite of the individual operatives. The evidence of our history is that the system does produce the outcome that reflects the voice of the people, and we remain ready, as always, to play our part to protect the integrity of the process when the need arises. So here again, I will appeal for a lowering of mistrust. Heightened vigilance is of course necessary, but we need to restore confidence between contesting political parties and candidates in the Electoral Commission. Abzanfo ntiwe krobia sante kotoko hine futua wode ema amanyuku ahodo no ne amanyofo enyina na saasemi na adoma hine osi ade yo agimambedu otosumienu esoso edna no atumu bia ono soso no SBB ede akira amanyofo Electoral Commission mpenimfo ne amanyuku ahodo no enyina ye boboy ho akwakoto abai hiwe de baba nko court bi wa namboa sanan de mate na kire say da mu fine na menya ho kwan na me kasa amre ya ya tichuchuchuchu bi ya wo sa about we se na besi ye no ama binum kura na ya be kasa be to aba ya nhwe se asundwe be koso ama binum be kasa obeda na asundwe aba Abzanfo ntiwe na adoma hene osi ade ayu agimambedu otoso mienu na Electoral Commission amanyofo ne amanyuku ahodo ni nyina soso no wode afutu eko ede amawu no no mampeni dada John Dramani Mahama etwana proboso obono mantem no mo enra okupie jama no for baton pesua so ene Sompa se kwa degedege gine ne mpotam ekupie ho no mo ekobontoa na odenkra mane NDC achitafo nyina senyankopon ya domo a next week de omu na enko Electoral Commission office enko demonstration ne nyina eya batwon krata no voters register no a NDC fofi se emu nse danda ho no mo a Electoral Commission mpenimfo person ye tintintintin person beji atum se ne ma nkoye voters register ne ma waso mokọ no mo ekokoye nsisi ewo ho mampeni dada John Dramani Mahama ede nsemi tudwa emra no ne party ma ene Ghana fo bi no medi nkomo ewo Sompa abontenso voters register no buy no yehu enyoma bebe atosin ewo register num na se yepese abato no ekoyie na asumdwe etna Ghana na ewo se Electoral Commission sorry eye omodwuma yie ewo se omohwe sa register ni yie na enyoma enye ewo register num omohwe no musiesie nentem ansani atoaba nti NDC de your chairman and then one now say yebeye oyechre
Observe former Penida da John Dramani Mahama and Yetene K. William Ra na Onegana Madisha Binu Medin Como Ewo Jama no for Baton Pesia so Bonoman Temnemo Sompa Bontenso and Odessa answer me etuja. Dr. Kwafari Jan and Rebi Chemo na Omeya Bato Comisa non and Dano Sepenimpa na or the Futuama se enche enyentia se entwasumu se obibe to santene be kwa kudila ahomache na watuna ba na ubiti dem baby se wono wontere ho asenti da ba no a nipa no ekodi life ra ahomache amanfo binom ekeka titiru ne NDC fo no se galamsey fo no a omo se yensu mutuo enkunkum num na eno na Dr. Matopoku Prempe ekere se MPP aban enye sa da so mbetia sojafo ene a police fo gu amontene so se galamsey fo na omo ese yensu esen sase no asojafo nkobo mutuo enkunkum wunum omo se omo enye sa fi se galamsey fo no so ewo abusua ewo adofo ewo girlfriends ya omo ekọ gala no kodi gala no wi a omo nya kakra omo eyi bi mo omo guess ene chese omo abusua emebi so man no so ntinya de a MPP aban ebesoma sojafo da so omo nkunkum galamsey fo ewo mayimo Dr. Matopoku Prempe ninsem se small fo no omo koya adwuma omo de sika dotcom and the big worry and the big girls and to adie and you obi see and this force and small scale for atuaba mu ama wini wasa buisia was oma wini sit nya ensia e wasa and then omo so boba say MPP for antutu amoma omo bomb the tune be mo catch this force and throw na dey Observe we Dr. Matopoku Prempe one yetu apemo dia MPP amanyuko ne Dr. Alhaji Mahmoud Bamia na yete nenken na national organizer so de ma National Small Scale Miners Association of Ghana ori akwakudu asoso de atugya se ne ekoso ne nyina no amanyuko ahodo no entimi enya kokuduru na yensu ye kwaye bretuo ya amanfo atiesim eseno no enkemfa hyehyɛ nwakwam na yensore na yensoso ano sense ye betena honomo na se yedi aba be for omo a omo edi omo huni e wo omo adwuma wonomo eyemu nyamianim ebeto ba bia na ya na politicians libi de onya ba mu ani de opese oba omo nyina sabotage ye adwuma no all small scale man eti ebidum ese da so aka se yensu no so no ebi na transo amere adwuma no wi so a o sai transo fo nyini akotre se ye se adwuma na de America ama obi atene se small scale mining and after mineral commission yes you emu yes sama obi ada to go to agudie e dem nyina sade Observe we yori akwakudu wono na ye national organizer de National Small Scale Miners Association of Ghana no watch say duru honum na se ba beto abase amunza manyofo no wo pe vote wenti no na opekwan bi so de no ba betwitwiri galamsey fo nti abasa no a obon se ba bia nsese omukodi galakra no na o ka kira manfo se wo mo enkodo na ma ya ba bedum pemprenso ya wumi na openimpa wono na hwenkita wudie ho nsensem so de Emma Ghana Mental Health Authority Dr. Josephine Dakon de atugya se ebraso se ekoba se wuhia woni abi ne se o hahai o dwendwene na watoba ha ebraso se ye pincha amanfo na ye boabo wonum efa eye ehye omunkran se beye na eniema ebekoye de ama wonum ni nyina eye se enra eye da wiase nyina eye si wono se yemfa modawuro enchechira manfo ema omunhunu se sebi se wo besore se wo se oga bi agyawo o boy bi agyawo wanya broken heart nti wo kwa kwese ho akonfo no sebi mpreduasa eye gimisem so hu nti World Suicide Prevention Day no wiase nyina eye si wono se yemfa emoho dawuro ena doc etufo se eduru ba bia nipa no toba hasa yenko ne yenko boa no yenhye ne nkran ne yenka emme again. And if somebody also has a mental illness, for example, depression, severe depression, they may have some suicidal ideas and may lead to an attempt or even death by suicide. Other factors that surround the financial, these issues in our country nowadays, said in low middle income